Ia, o le viinga ma le whaafitai, mua pea I le atua, ina ua tātou au lia le nei fo i aso fau, whaopopo lau tau soifua ma lo mātu ola, ia a le amatanga fo I o whiau mga ruenga o le aso muli muli o le nei fo I vai aso, manato le ua ta oto le angatonu le whiau o le tala le lei, ia pe ona tāpena ia le sunga I le whawhengainga, ia le sunga va aitua, ma le whakasa ia I lalo manu, ia o tātou whalongo longo ma le tutoa, mai se fo I tālo sanga maulia, ia tāpena ai lau soifua au ona ma le tātou woro ngā lurue, ia o anga iatu mo le tango fio whiau mga ruenga o le so, ia tau ia ina ia lo fangia le tua e fo ai pere mau tele lau sunga I le whawhengainga ma le whalitua, ia wale whenga ia I pe I tofi matute, ia e maisi o le wala wina, ia mo le tua malana tala le lei, ia ai fifi lava, to e whatalo whatu le mamalo le atunu, ia le fo ua mase lua ma le sunga pule, ia wale tatu talo whasa moa mo le fo I tae au, ia soifua manuia. Ta manuia whata malo le alfa ni tae fo, le aso sfutasi ni, ia. Sfutasi o mati, lua olu kasi ewa lua whaingu mena o aso li, tātou savalia le masina o mati, ia le fo ua se maali le tātou savalinga, o le aso muli muli fo ne vai aso, asfareile, ia tātou ngā lulue mai le aso ngafua le asfareile, ia wa nisi whaawau pia mo le aso tona, ia ma le auso le ngā lulue leo po ia le aso sa. Ia wha malo le folau, si o tātou tunu, ia malo fo le whaatoa toa I whiau mga ruenga o le neiva yaso. Whatalo wha mo e ka le si ese ma whaululunga, ia o lo whitaitunga wane, folfolina o whiringa lo le atua si o tātou tunu. Sa mo nei, e whape fo ia tunu e mau, whatalo wha I tamau le ka le sia mautou whalitua, ia whatalo fo I sunga I whawhengainga, mautou whalitua, I so se a fioanga, so se ka le sia, e whaka sai sa mo nei, ia whape fo ia tunu e mau, whatalo whatul tātou por kalame, talo wha sa moa I tae au te itasi, ia ma whatalo whatu I marsunga, ia whatalo nei tae au, ia le lo fo le atua, ua whaopopo le asol nei, ia whaopopo I asol soifu, lo to soifua maso maola vai vai, to e se fulu 5 minute pe to se fulu 1 minute tale tu la fitu I le teimi nei si o tātou tunu o Samoa, ia mo outou o lo maua mai tātou whaasalaunga I tunu e mamao le upenga te whailangi, ia o le to a sing e le wake al sing o kai au. Ai to fi malie le ala mai fo I nei tai au fo I le tala whatai o pia, to fi le mu fo I si o tātou taulanga I nei pia, ia sa timua na po, ia mamafa ki muang po, palasi al mamafa. Ia le wa alfa I mai le tai au ia umana e fo I le ala mai, ia la fi e fo linga mai o lungo le langi, ia tonu langi le le nge yasu fi amunga lu. Ai fa talo fatu, tātou talo fa Samoa le nei tai au. Ia malo lava le soifua manuia, malo fo I le nei tai fo. Ia, whataro fo I le tapua inga le au mamalu o le malomo le masiofo, ia whape fo I le sui o le fono sui tofia, ia malo faltua, tapua inga le tamaitai pāle mia, minister o le kapeneta, ia o le fonga whetalai masui mamalu mo le pāle mene, ma tau te whataro whatu mwhawheilo ai, I le ala whai mai le neitai au, ia whape fo I le whamasino sili, ma le vayanga o le whamasinonga, ia ai mese ali ima tamaitai whamasino, ia whataro whawheilo iatu, whaurulunga mtanga anuenga, pisi nisi tuma oti, ia mese o company, ia mese le atunu atoa o lo whapea o na ngā lulue, ia wale tautua ina o si o tātou atunu, ia iso se whaiva ma so se tiute malo le soifua maua, malo fo I le langi e mama, ia ile nei fo I tae au fau. Whatalo fo I tātou uso tua oi, ia Amerika Samoa, e whapel mo tsai manua, maro le ala mai le tae au, o lai loka ia le... Ia, pe ia le whaawau pea. Le whaawau pea ia le saal koviti, whenga ia il tātou motu I sae, ia ma saal koviti. O le tala le tamai nā maua, ia wa se atu le lua se lau mona tupu, ia keise se o le koviti tātou uso sae. Malo lava le whaatoa toa, malo fo le on sae, ia le whaingofie le alu lungon whaama. Ia tonu e wa umana whai tātou tūwinga, o so santele lava lea mo tātou whaamai. Ia o ngā fo I mo kā kou ngi. Whamanatu.
i tātou whāteitai se laki o kākou whaka i kai mai a kongu ule mau al whaama piwa te le a leo ngā mo tātou tāpe nanga la kaunga pe ngai kākou kaunga ko whaka i kai o mai whaama i a le mal pui pui a tātou ia al whaatalofa mo tātou so sai malo lava le on sai malo whaatoa ia a fia il whaama i le ngalo tau i talo leo whainga luenga mātou nei ia whapea fo ia tama whanau wala tunu o loo no pia ia tunu i mamau mana tua pe o tau i talo sanga o no le afia i whaamai whatalofa ia manono ma poli matai whatalofa atu tātou talofa Samoa ia malo lava le ala mele nei tai au whatalofa i le matale i pata ia whatalofa i o i le siu ua sala whai tufta foe ma whale a lupo nei afu sa taua ia o siu i o tātou tunu mai sala ia manai nuna malo whatalofa mai al matale i pata o le pā ia whaasolo i foia i lotofanga ia se i pai o i le tūla o le ala taua vaisi ngano e le kūla ala tau sifo le tūla i salawhai ia ma whatalofa atu talofa Samoa i le ala whai mai nei tai au malo lava le soifua manuia ia whatalofa fo i nei tātou mātua pensione i lātou fo i o e sa mua i malai ia wale whenga iai le whiau mananga nuenga ia ua mapu ane ia o lo whai pele whaiva o le tatalo ia matapua ia whaiva o le kalesia ma le atunu ia le ngata i Samoa nei ia ai whapea fo i vaenga uma o le lalolangi o lo maua mai iai le tātou talofa Samoa ia ma lo le soifua manuia ma lo fo i le ala whai mai le nei tai au ia whapea fo i nei o tātou matua tausi ia i lātou fo i o lo pōle whala ma whiaula le ula ia wale tapua ia o nei o tātou whaiva ia malo le soifua manuia malo le ala whai mai manatu o na ua maua se puti mawhana whana o le tai au ia e amata ia le amatanga o whiau mga luenga o le so whatalofa le sunga to ina ia vili mal faltua ia whapea le loa le whainga luenga tofia le atua i sunga i whawhenga mo to faltua le tātou pūlenga le pata ia ona o tātou whainga lotu o lo fitai tunga ia il neva yaso mai ali tai au ia le fiafi pa pe fo ia sa pat le sa tātou tapo inga ia fatalo fatua ile ala fai mai le tai au fo le sunga le to ina mal fatua mal whainga luenga fatalo fo ile lo le no fo ka le sia tātou pulenga ia ona o lo ni tātou whainga lotu neva tau fatalo fo tapo inga tātou no mala fio anga i lo manu ia fa pe foi le sunga il faltua mal no falo al fa val sunga al fa fenga ia tua mol tātou tapo inga le tai au malo la vale al fa mai le tai fo ia fa talo fal tātou e ka le si la no manu ia fenga i mal vala o le tua le vai tau ia fa ma fana fo tātou por kalame ia i fa la vela le vai tau ia male ia ile tātou soifua male ola fa talo fatu tātou talo fa Samoa malo lava le soifua manuia ia e fatalo fo ina i tātou mātua o lo i mapu i whangalele na tūna ua mai asa o ninga o tai au ia na wanga i atu mo le malu tai au ia malo le soifua malo fo i le tariti ngā ia whapea fo ina i tātou lātou o lo ngā nunui ai nei tamai te isa ia ai mese i lātou uma o lo whapea o na ngā nunui e wāre tausinga o nei o tātou matua tausi ia malo le soifua maua nei tai au o le whaatalofa le langolango au tua le tātou porkalame o le tātou kampania le Uncle Johnny ia lo langolango mai pe le tuina atu le tātou talofa Samoa ia awa ia le ala whai mai tai au taitasi le ngata i Samoa nei i whape fo i tātou paanga i mafuta mai o le alteme o le aso ia po le afo i le aso ia tunu e mamau ia wa au ina atu le tātou talofa Samoa ona o le tātou kampania le Uncle Johnny ia se lo fangia tātou kampani no fa moe na tau fa ya fe fo le Uncle Johnny ia wa se vai malu o lo fa moe lo ta pena
ia a tonu foi ua ftau ia mal fa ta lo fa ila to te pena fo fa mati nei aso a fa pe nei ta to fa mati ia ko e usu mai lo la ko John ia va tu sta to askulimi ia wale tau nu atu fa mati ia vai malu o le uli fangu vai o choose o le ice block le fua fa nga solo amatang fa nga solo ta longa ngai ke ia mau war ka nga ice block mo ko ai mana ia le au pi ai woni tele au tele fa ko ngar ke miale mai ke miale mai bo sika ba lu voile aya va tu molfana ma nga ia kip fa afa ia yo ai wala ve a to ai wala ve a ko kip fa afa ia mo ai man tu sta to fa le lo mar company la ko John ia ise me mana o mi fa tau nga mai se ai vai malu mo foi la isa ia ale isa tapena ile vai ale tatu au le la msi ile sto nai le weekend ia le fua makaka longa o ia mata ta longa ia mo vai foi tatu fa le lo tanga isa ia wale vai malu ala ta alo aule patalo fa foi le official vai tau yo tapena ngal tau mo tatu ia wato o tal fitu ia e una tol tatu tal tau ia u fa ilo atu tatu tau lo mo mo kala kamai tau mo le so al tal tu la fitu ia ona tu ina tu le tatu tal tau ole e uma lo tatu tal tau ia na vatu le sina fa malustino ne yaso ia mo tatu por kalame ole fa malustino le ola ia wa fo ile am tanga les free nga makal fa malustino kwa manga ia ole tato malo fa lo ngia pe na ia ila foi kanga ka le fai mai po fe ale ko inga po fe ko inga ia to titi tau no mal to ina ole kusa vol malo ai tau no mal tato malo fa lo ngia le fi ngal tia kono ia pale ia wa fol tato por kalame imagina ata fol ni tau le lopo le almera ka penga mai ko inga wa kuai mai ya le lope te le se ta pena ngal to ina le ta pena mai ai ka penga foi fa pe o nga fa so sa mo se ki o ai ato no manuia ya ta sia le ta wala mai o le ta to malo fa lo ngia al fio ngal ti akono ya la ngale pe ya wa makanga nga foi na fai mai al malo le tu po fe koi ai ole pole awar ku ia ma ua kuli ko inga ya e pelto ina tato ilas farile ya wa fo ise atol ne yaso ya ma tato por kalamita lo fa peona masani la vatuna ya lo fa anga fata a talia el tato talo taule tu la fitu ya en fa yona fa wa tu tato por kalame mole sila fiel tato tunu ne tayao o ro peta tu ipea la mafuta mai tatou por kalame ia u faftai mai le upu fola ia lo fa mai foi tatou tofi le nei taiao ia faftai foi mai foi mo tatou por kalame ile nei taiao am tanga au mga luenga mavi samana po samana wa la mata mai i sini Australia vai wa kelele lolo vai singi tatou sa ngale mu sini lolo vai o lo malo lo si foi sa vili ia ale sefe ia ona fai lo leo se si la sanga ia mo le saunga le mo tatou au fulso na fa lo itele ia ne te wa afia ia o le lo wal tau ia tatou sini o lili a misi sapati ia fa talo fa mai tatou por kalame mal talo tatou wala ata le fa ka sa TV ia fa man me fulne ia se fa manga luenga o reupena maulolo ia fa malo atu le sunga ile fa au fa ya onga malo ma mai ato no manuia ia o lo manuia nei se tatou tunu manuia foi le kalesia ia fa pe foi tatou kolisi fa au ia lo fatu mo le sunga ile fa au fa onga ia mal faltua mal no fa alo ia fe ngai foi ma fe au manga luenga nei aso fa tai mai foi ile sunga ile fa au fa onga ile tatou tofil le tau ma to lo fa tele atu maulolo ia manuia fe au manga luenga nei aso nai to susta ia mafuta mai tatou por kalame fa talo fatu tama ia yo se vile to ina malolo mafuta mai pel tatou por kalame
whamanuia mai tātou tofi whaftai mai tātou whaftai mai mo tātou whiau wholo nei tāiau ia whatalofa mai fo i le whaingaruenga nei ia mātou whatalofa atu fo i ta mā lo le alwhai nei tāiau ia te langona o le maki whaaleo a le alwhai ia ke longa wasa wali le uli o ia salpo se vaenga le uli lata i le uli ia ta le uli ia tonu o ta pena se vai inga o le uli ta mā ia e whaftai nei manuia maua mai tātou whasalalonga ia whatalofa tātou por kalame le alwhai mai nei tāiau e sa peta taula ia whaftai mai tātou por kalame ia ma whaali mai fo ia le whaaleo mai le vi inga le alofa o le atua ia ona o tātou au lia mai o le neas fo whatalofa mai si toina leo whamoe tau loa soalo ia mosiona tina o lo i Samoa nei ia mawhapea fo i ona ainga malava ia o lo mamori tele mai o na alo whaanga ia mo siona tina tua e sau ia whapena fo o lo mafuta mai New Zealand ia mori mai fo i ona alo whaanga ane Lucy Miller ia whapena o lo mamori mai alo whaanga mo Samoa tātou Samoa nei pepine Navy ia whapena o lo mafuta mai Brisbane ia o lo moli mai foi ona lo fanga ma fata alofa ia moli malo tato watuno ia fa pe foi le lio neo Joshua ia o lo fata alofa mai ia fata alofa na nga i mai Australia ia o lo manmia i lato uma ma wose talanoanga mastasio paanga i le ponpo ia mai sini Australia ia fe mai wai le swinga ele temil nei ka fio lolo io tau fio lolo mai le tulanga o la la ma de le tau le si vaenga o le tunu ia pe ia i lo nga tonu le ia le fa vitau le ia o lo la pata ia pe le malo le tunu ia tau tona la val saunga le mu ina ia no fo le lo tatu tunu asi la fia la val tulanga e on tupu pe fa pe va ia tu si ia ma na ia le anga yese ma no fuanga o lo fa pe ona lolo vai o yo kapeta vai ngafa ma futa balta to po kala milita fa sta kapeta ya fata lo fatu fo ile ala fai mai faina tolo va ya fa sta mai ta to tofi ya mole up folo le neta ya ma futa mai fo ile sunga ya sepuloni ta to po kala me malos plon no pen kolengi malol ka ya ai le lopo la ma dia le ya la te bi lopo skolinga ngale le patalo fatu lo sunga ile fai au le alfa mai le ta e fa ftai ma futa mal tatu por kalame lili amisa pati ya lo fa mal tatu por kalame le ta ya fa pe fo ia na to susta ma futa mal tatu por kalame ma to fatalo fatu foi ma lo la mai o la le taimi le ta po le taimi le aso le ma o mai tatu fa sal longa ya ma lo la val ma futa mai tatu por kalame lusi pulusi ya mafuta mai tatu por kalame po ya pans ya fa pe foi pearl hapa sole ma ngai o ngora ka ya mafuta mai tatu por kalame le ta fa talo fa tu foi mafuta mai o tamaya sang pultele le tamaya moli sang pultele le mafuta mai tatu por kalame ma to talo foi ma lo la fa mai le ta a tonua le van fa au ya por kalame le yaso ya via le lo fole tu na menuia ma futa mal tatu por kalame ya ma to talo fo ile tatu por kalame le tayau ya fatal ya o tar fitu o le fatal fa ile mtanga benga Hawaii pe le na moli ma winna o le vai aso nei le sa fa tonu ela to fa mati ya fatal fa tu ai sungai toina ya me se fo yo le pulenga to mtanga benga ya ma falitua ya me se folte a konto ina malon falitua ya malelo lo tanga luenga ya ma lo nga lue ya le fo mo ma wina la to nga luenga fenga ya ya bi ia le tua fatalo fam fa feilo ya tu wa tale tu la fitu e te mi tatu talo tau ina tu ona lango mai ale tatu company ale motonga tapani mo tonga la unanga le sunga ya lu matsila mala fainga luenga ya lango ina le tapena ina mal tu ina to tatu talo tau o le talo le tau le ta ele ye ni fa mau mango ni winga lo wal tau ya ya le mau mal talo le tau mo le nei yaso talo le tau mo vaenga Samoa
ia whaamauina le official vai tau le afo le lima le tae au nei o le aso sifuru tasi nei o mati lua o winga o le tau o au o savili o le vai to lau a ngai le to lau o lo o fiti ai pe Samoa ai peitai o se vaenga e fitai ingo savili mati munga o lo ta o nei sauti o le atunu ma o lo afia ai i ao matimu inisi o taimi o le vaenga mo polu i le so tolu va solo ai timu mai ono fe lolo le mamafa fa pena i William Faititili o le vaenga mo savai e tolu va solo ai timu mai ono fe lolo le mamafa e fa pena i William Faititili o le afa sutasi il tayo nei ia to mo mai le stara ta mai o tala tau a o le tala nei o ngata ifale tala le tau mo ngata ifale o Samoa fa mawina ile afa le sfultasi le afia na po ana po o le tala la tamaile e tele ana mawal tala o tayo nei a o le tala la tamaile o le kau se ia pa ia vai luanga o le po na po o se wile vai to lau po se to lau a nga il to lau o au sa vile vai to lau a nga il to lau ia o lo afia nga tai fale a nga o nga Sami o Samoa vai nga tai fale la ngil vai to lau sa vile mai matu sa ya nga ile lai to lau sa vile mai matu sifo se fulu lima le lua 5 kilomita le tula ngalu tasite sima le 5 le lua mita le maurunga nga tai fale saute mo le atunu le angi le vai to lau sa vile mai matu sa ya nga ile lai to lau ia po sa vile mai matu sifo se fulu 5 le lua 5 kilomita le tula pua om fa tau tau sa vile timunga o ngalu tasite sima le 5 le lua mita le maurunga ya ole tala le o le tau tala ngata ifale ia wata pena mai ai le official tau ia wa fu longo ino se tatu tunu fa ftai le official tau mo le pena ino tala le tau fa malo fo mo fe au fa au ia fa pe fu tatu lango tatu tala le tau tatu company o le motonga ia tala le tau ia fu mai fo ia fa ngal o le tae o na palasina ti munga ni tae ya mana tu la o lo mase se la o tele ya mo la tu fo yo lo fa pe ona anga yane savalia le wala ya awone I ngalo ya oe ya o lo feo ai taval ya la tu fo yo lo fa pe ya ona fa tu tai taval ya ave mar fa tete ya awone yese tulanga yo no fa pole na tato ya po si tulanga fo yo no la vea isi taval o le utato o males farile ne o le aso muli o fea ngalo ia o le aso pisi fo ia wa te lo ia fo inisio pulenga mamtanga ia o lo fa o winal fa mati le so ia ai tau na sa ngale mo si tato tuno fa pe la le aso nei vai se pulo ia se pulo tale la ia fa pe fo ia I fai mama pul paulo vai se fangu vai fangu vai so ani le vevela la ia mavaenga mo fa pena ia onga ala ia kakela ngonga le vela a kimu fo ia kakela ngonga fo ma for kim ia pe ia le ia se me ka ke malo ka fe inga me o le lava na fa ko yo o le lava fa ko ia wa moi le ia wa fo linga mai ala ia ka ke fa kio a kimu fo iu ka fai kio ia o nai vai nga fa pena ia mole tala tau e nei fa la ia tau longo fo tatu po kala mem tatu tala no ai ia o le winga o le tau o le to ia fe tala fa la ina ia ta pena ita tatu mo le fa la la fa tali mai ia la na mo tatu fa la o le fa ta mala fa la tau ta vale fa sto utale mai ma le fasto le mai ma wol soifua ya ma wata la sa ta vale sa ta vale le faina fa foi le ya tu poi lo fa la a fi lo le ola tu ngal fa la le ya o le uso le o mali ya ta vale uso le afta kuso le o le afta vale o lo na uso le wa fi ya tu ngal fa la ya le tala no fo le so tanga tangata fo le afia le fala vela ya tele ia le maftianga tau ave nei matua le ngata leo a inga wo mai masani yo no fata mala ya o tau longo le tatu por kalame ya ma ia le ka wo lo ma fau I le me kupu pe a uma pe a o fala vela
ele ngatel tinga ina ono falafla ia al tinga ma maftule avenga anai ainga manai matua manai wo mai masan ia wai langona umaliki nga o le fangongo pe akupu me fa pe tatou fa pe na tatou ma fa ile kaung ungo le me ka ul falafla em fa ia tatou va ia falafla tupu ai mai sai lungo la o tele as for ile fo yo le aso ngai fa pe isi va fo ia ka ko ten ma ngai ia fa le kiki ten ko maku ia fa la ia ma fu ma ten yo ta wo yo le aso ten ni pe le aso ten ni le fo sa fa i polo ka le ile aso for ile ia ta wana no fo ta il ta to tu no me se fo la ko le plan le ten ia si le ko fa si me le nei lo ten ai se mele le yo no fa nga il ten le na ia ono sa ia e fia ten fo ia alu le fale ten nei ka fo o tina o le ainga ia po le ya no fo le fale ia nei lo le fer lo vai solo ia ma tupo ni si fa vitau ma nei fo ia se fel ten mo le senge la sa senge la sa ia pe fa ko e fo kaspo ma o kwa ma nga yo Gaspar. A tale tu la sfulu ia na tatou se atu le tatou por ka wakia o le lima ke le fitu. Ia. Le nga ya ko la ko ka ko po kala mele o le fa malo sino ia ko ku ku ele si se fulu te le fitu. Se fulu te le fitu. Fulu te tu la fitu ia chao ni mai ia le uso ia nep ia mo tatou por kala me o le fa malo sino le ola ia fa pe foi ta wa foi fa manato tatou por kala me ia ta pe nai se fa malo sino ni ta yao fa pe le ngo si nai puti ia ma foi le fa si fa malo sino ia fa nga solo tu ia fe au yo ne yaso la to ia malo rosi ia ka ko wo fa kai me la fa me ko inga ia tolfo ia mo le ma tu ia fa ia fa malo sino e no ma se mele fai si fa malustino dai va nga mai foi le tato fa malustino ito fa wow foi le tato o tato por kalame tato lo fa nga pena wo ini tato lo fa nga ia pe ia ina yo lo fa nga yo tanu mai o lo fa nga me ya fo le si wow mai ia o lo fa pe ma futa mai long beach america o le taimi la wa ia wa lo tale sfulu ta ia moli mai ona lo fanga mol tatu talo Samoa ia fa pe foi lo fanga moli mai ama ilo ta o manuia mai America Samoa ia so fo manuia le ta o manuia por kalame ia fa talo fa felo ia foi ia ma lo foi le so fo moa tali tinga fa iva ia o lo moli mai lava na yo na lo fanga isio na tina pele mangiangi ia fa pe foi ta ua le fa ia por kalame le ta o manuia ne ia so fo Taital tinga malo mafuta tatou por kalame atonu lai ma wa tinale lo faanga o tu si pepa tu inga mala o lo mafuta mai sini Australia ia o lo momoli mai ona lo faanga Jeremiah fa longo ifo ia fa ta lo fa felo e mai Anchorage i Alaska wa tale tu la iva ile ta ia fia fa o atu si o tina alo faanga i si o tina ia kiose o lo fata o tolia i mai o le tino te talo pe le tua mo lana fa mano longa mo o etina manuia le neia so fiau mga nuenga ia fa pe foi on fa manuia tu le neia so yo nga nuenga fenga yai ia pe ona lo fanga na tau no mai dai ia wa fatau i le mo tatou taimi ia tatou se atu ia to le fo po la sin fa malo sin mo tatou il tatou por kala me fa malo stino le ola Exercise is life. Famarstino Oleola. Le la ka kola I mangava. So skanga ka e nga exercise na por pa por la por la. Wa va pe ke pa ai fa yo exercise ya tona pro mangava pe pa fa lo mangava. So le la ka kola umban fa vai. Au lam po le la mangava oi ya au ka fara ho I la ka ko ka o nga ya. Wa ile pe kele ka ko e ya o kafa ya le la fa ka ko I kusai as lua
Tol. Fa. Lima. Ya. Koma. Comprei lo mga 30 seconds ya. You recover lo mga. Ya, koya lo sek. As. Dua. Tol. Fa. Lima. Ya, koma kusao. 30 seconds lo mga le. Ya, koya lo sek mulmuli. As. Dua. Tol. Fa. Lima. Ya. Usa o kafe la fai o le la ve foi la o kafe lo kingo ako kasela le wait ke u sa lo kingo yang ka milo rora ya has lo fa lima ya como le avale usa o mo lo clear le lo mangava ya, koe kumai lunga le seu seki longa lua. Koe ka milua, kua, lua, tolu, fa, lima, koma le, usao, 30 seconds. Ya, seki mulmuli, le mga vale, faunese por faavaio, ol fale le fai, lua, tolu, fa, lima, ok. Lela wala ver cambio. A ila le kela ya le fala o kako. Pe au rumal mga ko fa singa la po mo kako. Ya lela la fa piko mo i rumal mga ba. Sawa lunga i lo wa, sawa ngadalo. Has over ka fia. Lua. Bolu. Fa. Lima, ya, koma. Wal exercise le kau na ole masa alo koko ila. Kau lamang fai le mura ngai. E kau tisia o pe umi ngai fai. So kau lamang ko ro sek kai lim. Ya, ko alo sek long lua. As. Lua. Bol. Ah. Lima, ya, koma le. 30 seconds lo mangava. Wa clear le. Leila wa ai ya ka koe loro le seki mulmuli as dua bolu fa lima ya ok ela ka wa kula papa por peka o sida por la papa le ko le mo mga di lai ka so le lo king wa ya mau le lo mga ako ameka ko nge fa ya singa po. E moi a fesi foi cao o la papa le ai a nga kele kai ngo ko ma le se ko su fa su se kom Mangkore ka bidili lo rura sa pen so ngofos se recover le yang ai kuro le dunga maka kong yo makua ye po kan ko vaya sing overweight kuro le dunga sa balibari ya so balibari kiki ko le se kau rusi ambi ngo sol fakte Agostino Ureola. Exercise is life. Exercise is life. Agostino Ureola. Taliu mai tātou po kalame le tae ao ia pe ona tālia le tātou malo whaarongia le whionga le tia pono ia sengi ia le aua sisila mai tātou atulum tātou paanga ia le tala ole le au whai po kalame le tālo whasamo le tala ole ia e tau tala saoa le wasao ni mai to ina ia mo tātou ata fo yo ne yaso le kiki kapanga to ina fat mo le ngang fa tai no le wo mai
Mo ia na como ia fatalo fatu sengi nita fo so fo manuia ia to tama fio ngal tia kono malo lava le fatu to fa mga lu ngal niva yaso to no muia so fo manguia la sunga pa se au ia pa fo ia kalainga ia fata ni taiau ia fatalo fatu fo sa mo ni taiau la fa mai fa nu le ia ka ko woni a mau war fia ma le aka pe o ne sidi danga kau mali fu mai doi fa ngunga le mau lo le surola e se le mangai o le fia mangai anga ni ka ia wa fu se au manga ruenga na se ngai e fu ni ia ia fai o karvao ia o sami fo so se neala ia kawanga e faia marifia au mga ruengo ngias ia fakalo fakwai ia mai monga kele se ia o monga iki ia fatenga foi kako uso makako pa anga mai ia kungu e mau olo mau amerika ko pokala me ia mako ki fakalo faku swafa mang maro Yesu Keriso ini ngeka ia fo man ia su fo fa popor soifua mosko wola ia awal kako anga i pei duman ngai vai kau kako iai malo fatalo fa ole ma ua sa faiseu fa malo stino le taia ole ala le lo ia ko mai ia pe ia o le ala vai kau fai kau sia soifua malo lo ina ina ia kako mau pe wa ole singa luanga kelele Wai maka foi o deo sa kako ko fa malo lo de po ia wa pe a kor kingo na ko vi o le ola mu se le orki ia nga ala mai ar kaau kapalori pu vai ia la alo i fa fo fa ngare fa relax like ia sa ro fa in kusa apa pe kor fa lima ala ia wa ka foi ai o da sola ko via kau tar feu ngala lo fa malo skingo male ka ko por kala mele mong makte fa malo stino le ola le lopo o eres ka ka masangi ngai makamaka lo por kala mele a foi da malo stino le le la ke muli ya o sko inga le o afo to le fo o ko inga le kusare po se mea po le fiku fa sa u toni kongo o le vaenga le sisi me mafa ia ola nga kuria ue le ride o pi sengi pi ia po wo fo po sei u e ave kama i kai ira e o kolengi ai fa sisi ia o ke ara koe ama mo sisi ia koe ama u ese na mangi o le manga ia so o ia ke wa yo mo kwa lo po disi mene kau ia foi de ona me ona manga ia le ala wala ka ke alu ia la va lo fi ke makamaka ia pokora o le ko ia lo ma fo ra ko yo se vai se vai sisi la ko alu ia nanga ro ke o ke rangonga la va o ia ni la wala e foi soangi mai foi ingi meu kau fa le kongo de kingo Paulo ola tala sing ngai ke wa kele lo kai meal wa ke rongonga o se vai le ku ke minge o se vai fangoka alo nga a ku foi lam se vai si e nga o mai fo le lopo a kai me fa ki al Paulo menga ke wa sa mo se vai fangoka e alu si ia fo ai pena le manga io na meore ore alu sisi i mena ia fa o ka vai me ma so kai mire au e ka kaulanga nga ma rosi de o le ala le ai fia sa mai ko i fa ya mi ko e ke ia re kipi ku fa nga ka va ko era wa fa ka mai oi dumbane la au bia me ma pena le me ona manga ia ia wa o ke de au ia kulo fo ia o ma ku ia kala ka ko e ke de ko inga de we ia ai me se la ko inga de we o ke mi o de e ke de o la ver me ka o ko inga
oi ia wa fa malu ko le se ia kala ko inga o le ka penga ia ko inga wa ru man ko ya pe mingi le o le an ngai fosi io e o ma me ngai tu amo ya rua fa non fa wa e va vai ia kam fa ala ia fosi e fosi ya que ava pe mai vai ele ma ro si ale ri dia pe o kunanga va pe ia le o me ngale umanga ingorki kaio ko mai no ali ngale e pa va ko fa ka fa ko ko foi do go fa pe ku ka me tamba go fo mai do me fai ra me ka sambi o de ya umaro ko fa pe vole ko me se arunga o ko me ia ali go malo pe yo me tonu wan alen tupu wa ula tala foi pe yo me tonu wan alen tupu ni tai ai nga ka kangi ro lo ki foki ro yo te vile to la ke fe lo malo longa e vidi fo ka un fo ki liva ne ke ro pisa o fa pe o ka lo fa nga o sori o vidi mai eu fa pro e ka ke o ka ki liva la wan kai na na fa ka mai ke fo o la ku fo i de fi mai fa ka ya malo va tai o le fata lo fa mo le mtanga lo nga le ya fa pui ma to fo taina ya ona o le tausi o tatu saunga le mu le ngata i lunga o le tele ya fa pe foi le soi fo lau tele o tatu watunu e aso taitasi fa malo atu le komisina sui komisina ya fa pe foi fa lulunga mtanga luenga ya male lo le o fainga luenga tatu watunu lango ane le nga luenga le o fainga luenga ata no mai lo sa ya pia nei ya ini malo i tatu mga ala ya soani ane le nga luenga fita e sau vo ile skanga ka vo ile le wa koinga fi wasi leo e ka o fi ku ala sau war ka avali sa o le apa sa o ale pe palisiki a pilisiki ho ile le e pa war me pore te o wa apa lang apilisiki ia o ngare man ko ai le laiseni wa makora sa la wa ke u ko e mai dunga fangare no fokusi fo laiseni o ka vadele veo ko nga me fa pena ai de leida ka ko uska ia pena i leo yo ia wa mere we lo so leo ki ka avali de ke de ka avali ia wa ia ka ia marka ka ki kiro na ka vai o ai na fa ngare a fa pe ko fa ka me ki a ai fa ka avali e mga ko for ka mai ki ka avali mori a fa pela o ka mai ki e o nga i malu fo ape ia sawa aro mori kengere i maru fo sawa mori kamare ka isinto sawa mori ia kamare ka le ani US e fa ko asa kawa pe kalo ia le o ia amakalong kiriva kamakia o fa ke ka makia o ia ole ma se fe fo ia re kai ia se fe fo ia le ola la ko ia wa e raslo ia le ka ko vai e ku ai fa la vela e pe o kulanga ngai va ko fo se ma ko ku ala ia e fa ka lo fa ko fo e kom singo leo ia mala ko minska oi fo i lengo sko ingale minska le fa Harry ia fa malo fa kai da o nga makango firma i me uma ai me se lava i pe ya le official le ka ke vai i de mungala ka mi la le ku wa ya o i la i savala wa pisia o le makwa pisia e lua leo inga e se leo dum o fa le fa sanga i matate e se ia leo ku i le fa sanga i mari mari pala ia le fanka e le fango fi wa ka ko ia le ka ko ke fe wai malo lo pau ia ngai kama ia o le aso a ko le la ia wa se alingina o ki munga ki munga la ki mo ia fa malo fa kai fa mangui ale ko ngarwenga makango fi Mana wale kala fanga de o ko wale manu le or ka ko ku
mana ya wa a fare kongu mai loko io fare kongu foi ma ko ya wala ki lava o ko makanga ruanga foi ia fa penga fo so ma no roinga ka ko fa ka lo fa ku ye ine maru pui ala vorngi fa ma ia da ka ko ke fa lo mo ia o le maua ka ko i le fa ma ai le o liki fa ku so la ai ko kongu lava o le me o la ngo fo ai ma ya mo dia ko foi ma ko fa ma lo ngi ka e ka ko ki du ya ma lo nga lu ya man ku pele kalo o le kalo lava e mo wai lo ma lo sima pa pengan ko fa fo winga ia lo waso ya e se o manatu wa ke me se lo maleri ya vai la le oso le fidi markia polo ai ole la tala sengi e sa no ole manel va ngale wo fa so sengi ole tato so fu malo loina fa talo foi le official le pule mal pule ngam foi ngalo ngal so fu malo loina ya malo mo ngalo nga fa wa mo si fi tato tunu le was fu lu tato ko viki le wo ye no fo fa no fo sia pero sa no sunga sengi se fu lu fa popol fa mal valu le sa ye ya o lo itono no fa no fo sia o lo ya tato ko viti ya tato na sa covid o le tau singa le va o le tau fofonga o le vai la mo ao ia ma to anga feka ko kui fai tu na fa nau lo fa nga solo tu na fa nau ve na fa nau e ave fai la to tui e le ya le a fio tato fa mai ya o lo mal pui si tato tunu ia wal kala le mo kingo a fai le tui e te ngase ona e to malo sida o pe ya le ke fulu ya o ma foi fulu e malo lo fale ya to malo si to fa wo foi le fa pe fa pe le wa fai lo tui ya o le fa ta lo fa mo le tanga lo ngal so fu malo loina ya o ngal lo fa wa ya mo le fa ta lo foi le tanga lo ngal le New York le komiti o fa la fa fo se fa ta lo fa tu te fono ya ma sur komiti ya mo le ngalo nga fita fu ino le tato covid ma tu la ngalo ya pe ya te fa lo tu la wa sili le kapeneta le komiti ya mo se tape nanga o le tatala o tato wala va pe ya la wa fu fa pena ya ta pena mai se tape penanga ya mo le tala ino tato wala va ia wa ke la ngongo malulunga pasenge kwa ko kui ko kiki umal fai ka fa wa le fa solo tu na fa na ia na va nga ia vai ka ko fia lo le fai ka ko kui le la le lope ke wa la ka mai se kai mi ka ko fe wa il vale ia ai wa umata to tui o na to siusta le fa ta lo fa mai i lo sunga sengi ia fa mai ia na to sorry ase mea wa to ina o lo fa mai foi le sunga ya naito ia male ia mole afionga le limista ia al fau lo fa mai naito susta mai nusila ia lo fionga le limista ia manu ia tele fe au manga luenga ole le taia o lo fenga ia o mai ma sauta tu ma vave o le fata lo fa mai a fono tele mai America Samoa ia fa manuia mai fo ile aso i fa mga luenga ka le sia ma se tatu tunu ia fa ftai mai fo i mol tatu por kala me fata lo fa ni ta ya fa ka lo fa mai sing e lo sunga ile le kia ko kele nga ya wo lo fata lo fa le foi fata lo fa mai le sunga to ina pension yo sia e vile lo mo li mai ana lo fa nga mo o sengi le fata ya Pape foi na molmelo fanga ya Sophie Andrew ya olo mafuta meltato por kalame mai sini Australia o lo mayona lo faanga ya mosiona no uisa malai ulu ya ile motele sala fai ya lo mo mai teleona lo faanga ile neta yao o longo le uta le fata lo fa mai ia vai mai malo so fua to ina singpal
fa kusi ko ai no nga o fai meng ko wa te mai o mama ngai ke ro ai o ro fa pe na ngai ni no ko inga o mi rang ker ko inga di mai o de ko ni de yo oli di mai o de fa ko o ri han sa o ko inga di e de fa inga ngai ku pa o de si di o da nga o fa kai ia o pe o ai ngai le lua se funu ko inga o de ai power me sidi ma lo soi fu ala de le ka ko ke manguia ma ko ngai manguia o ko fafo ia ka ko fai a lor kala fa ia fa tasi ale li ko mori mai no faanga mai a longo leuta o le lo faanga ia sengi o le mori mai ngai ko kaile o lo mori mai lo faanga mo la suma Oi ma. Lo pe se te misa e malanga ai. Ia nga foi nga sa un foa onga. Sa un foa onga. Vai tau sa vali na. Me nga le o king ho ai le o Palestina la o Samoa. Malo. No foi Cook Island ai usu de o mai Palestina. A fo me nga sa ma. O Lucy Sua la folua la fa talo fa mai sini Australia fa manuia mai fo po kalame ia ma fa talo fa mai fo toina ya sing ole upu ale le fa ma fa mai nai pa anga ni ka ya ka upu ni ta ya lo mai mo mai sini Australia ia le sunga ya Lucy ma lo Lucy ma futa mai tato po kalame ia va ai le lo wal taule a fi ai tato ia sei va ya nel tato sa ngale mulo tele le ngatel taulongo tato po kalame sa mo nei ia fa pe fo ile fa so polo e tatou paanga yo so ngale mu pe tu olo fale ia po fo yo fe au fa fale ia ne ia le sa mo fa pe te ta pena ta anga yuta ia vai fo le tau fo e fe yo fe am nga luenga ia fa pe fo me fa nga luenga fa nga la wa nga le o tai sami ne ia so ia sisila ne ia fa ngotanga va nga so ngale mu mo tatou sisila ta vale tafta faala e nai fa na wolo sa vali le onga sa nga ile tu le na nafi le tu le ma ia ole me tu wala asia singa pa ia asia singa la vai e talfata yo si ka ko kungu ia le na ma wa ila la utala le vai nga la wol tele sa vali ana ta mati afta vali fa mo le fa le mu le la uta vali ai a fe ika ka valeng mako nga fil kolo la ka vale mo tamati o ka fala wal ke le ola se ki wo ki ya ngo ilo ngal fe ika nga pasi mai lo li sia wala nga vai le wifo ya ka fa ya tau to nai fo ya nai fa na ya va ai me sa nu itua ya va ngo le wala ele mafaya tamati na me itua na ele autu ya o la ve fa o e sa no pule pe ya i lufi a matanga leo sa lua fata ta sina no fonga esele fainga ta wale a onga le sa mai yuta ya mana tu foi la e autu kai autu pito yuta ya le se me sa vale ne tamati ya mal tu lang foi le ayo se me e so po ia tamati le si tu al kolosi wa ta foi no foi se kolosi ina no fonga ia mon mal pui ole tu tonu ale sa no fa tu tonu ale le fa la utala al watu ale fa ile vanga le lufi fa solo tu o fa la puna fa le vao male tu le na mai tau ina va nga le sisi na le tato fa tato afta vale nai fa na upe au ia wal tele ia nai tina le watu mata maiti ia ele mafaina fa la utai ku sa ku langa ka nga fa le lainga fo ile le fa ko se fele a fa le mula uta vale na mo le la no e sa vale nei tamati ile a onga le nga tel tayao a fa pe fo la fiafi ele nga tai le tu le ate la ngona isi va nga le tunu le nga te fo isi polu nei a o le moteli sa la fai si le futato afta vale tafta fala o tato wa ia sa mo ma sangi e sa vale ka ko wa sa vali fa le loa sa vali le lotu sa vali le aonga e sa vali ta fa le si ainga e se si la ne le fa so na tato tangata le tato o tele mo sa ngale mu le ta yao yo ona kala ma fa esa o le ia sa le ke ma ko fo de fo nga aver ka ko fo ko nga la fa le de nga ken ile mele o le pico cuore
o ka makua ai piko ila o kele ka mai kiki ia le fo lau ka ko o mai da ni ngei i falai o le ka ko avaku se ka ko ku ala lo i avka vale o ka ko uma avka vale io ka ko ke do ame ka un fai ai me se ala lu mo fale a onga wa ka mai pe e ku ua lo le onga pe o fia wa alu fa no io o le au ka ko ai avka vale kau kuanga ma ka ko sa nga den mu ka wan ka ko va ai mo ka ko ki do wa me ka ko mai ya ele ila se suia me nga o ka ko ma ku wa ka ko do ka ko ke fi wa ka ngo ka mi yo le nga ku lo fia lo sa ko yo nga ki lo mai ya or ka ma por ki ngana ku sa lo la ko nga sa wa de ku ka ma fa sa o lo ia nga foi e kolosi ia ka kuanga foi ma ka ko faia onga wa la e la vai a foi ia onga la ka ke vai la ku wa ia faia onga ia ka kuanga ai fo ma o ko nga va enga ia ka ko alo mama o mai fa la velane wa pe ia o me anga wa e fai ngi o le mimika ko e me o pu fai ngo fia ma o pu ia wa e lo kolor ka vale ala ka vale e mimika o le me langa e mo ku pu lo fa le vela ia fa la me la o so ye le mimika ia o lungo fa ngo anga ma ia no e lunga kai fa de kong wai ma le ka mai kiki ka wai le va ai ma sila ko ama wa e pe ye ni mai la fa ka ngai lu mo fa la onga o fa sa ke le lo sing pe ye te tana lo le mu wa le ta wanga o le fenga patu fo ye lu mo fa la ele fa ta si la ma le ngalu e fa ya onga ma mi cha onga e fa tino le tulanga vo le fa sino ngao sa au le ya fa uma va pena selta u se so sangi fo inga leo sangi leo wan medera ia le la ku kasia inga leo ai mai se la kai mi pepe ai la mori le fa le con wai mori ia ka ke vai ia e kofu e kokolu leo la ki ke i le pa fa pe la mang fa e se leo ku le sikolosi e se leo ku le sikolosi ma le leo con le fa singo ka va e os sore ala va kwa la e lunga mai fa pe li mo leo la ka ofi sore ala ru ku ia ko nga me ka ko makala ka ko makala va ai de ka ko kilo le ia sa mo manguia sa mo fia ia o ka ko ke fango wa ko punget fa la ia le ase ia ngang sa wa le ungar fa masingonga e di maka usanga e kang mala ia ala me na ko lima kausanga kia ia le o so fu tai le fa mal o tupa ile lua la mafuta maltato po kalame in leita yao ia fatalo fa mai o kilani New Zealand ia o Sophie Andrew fatalo fa maltato po kalame le fai mai ngai alu se o hula le la konga kuka ile ngo ia o ia nga le fatalo fa mai la Sophie la sunga sengi ka lo fai ele o ele sa la ve la hula le sa ave o ele o tonga to ma futa mai foi ia nai tol nita ao matango fie le tautua ia faftai sa o le aka le tali ia fatalo fa mai ia kuini na nai o sa malaki il tatou po kalame le nita ao ia fatalo fa mai foi il tatou ia kako le fatalo fa mai foi le toina mai wea le au nangal nei aso alo fatu mai sini Australia o la kala po sa o la ka fai ia le kala fanga meio meu fafianga meio nga kupe le mai fanga no kan kala fo mai kupe ka faro ku fa kai
Kai foa, kai le alo, fas kai ke le amo, anga ma ko ngika yao. Ya ma ko ke kanko, ya mangia o ko. Patalo fa tai le mo fa ingoto ina. Ya nanga wai do ai me sala ya foi se uso le po ya naitu. O kamare o ke fa ya. E mau le ar kamare o winga o fia wa ale happy ya le se me mau wa alu ya la so fa ngo ya kinga singi kama ivele ala fa ngo ya make ya le wo o in school nga se fa le como ele achou fa le o mene le kupo ngi fa la vela ya wa la wa ke o loko nga manga va kwala ku fa ka umar fang lo va le fa o de pianga le usa sa ya alwa ku ro inguro ku poi no mar fa la venga lo meu la so ako ai anka mo faila e se menga ai mo fia e ku sa te e ke vai ako la e fa ngo umai ya ra fa ngano ai la nga la fia ai vai dar ko e ko e yang o fa me or ko inga e ka ko e ai angar ka singa ko inga ngai fa me la ka mo na chuanga ku fa van ole mani yanga male fatalo fa mo le au so le nga lu fa vai taimi fatalo fa tu ta tu pokala me mo tu man tu to fa manuia tu fa mo nga lu nga la fa nga il ne yaso vai ka ko fa nga lo ku le fiafi ka le ngota to rotu ya mo fa tu pokala me ya le ngata fo ile ya fa pe fa vai nga le uli ya ki mai lau TV po lau Facebook il ta tu awani nga lo tu le uli fa mana tu ipele fa mal le tu ta tu fa au manga luenga fa ta lo fa fo ile nei ta mama tina le fa au su ya ta mai tia onga ya pe na fa tu atu ta tu por kala me tu la au tu ele fa ku ele fa ton wina au le tu la au por kala me ya ta pe na tina mana fa nau ya wa fo ile onga ya umalon ta pe na tina sa vali lo ile onga se si la ne la ia ina fa na ma to lo sa valia le ala ya mo a tu el va nga ia ti ta vale ya fa pe foi fa nga ta vale o fa ti na ta me ti lungo le pusol ta vale fa no fo le lalo ya no fo tono ta vale fo le solo a to e fa le fu spa ya ma fa so le ma walo on sai pe o to la kumwa o le pala o nga fo le ka fe o mai ka vale ya mo walo on sai mane fo paka mal ta vale asa vale e moli nei tamati e si ainga na la tel fale onga ya ya fo paka ilo ta vale ya sa vale moli nei fa na wi ila onga ya to fo mai le la se fe lo ta vale nei va fa pena fa ta lo fal na mo nei matua ma fa na sa uni fo mo a onga al fa na nei va yaso au tai to ye fa na ni se le wa mata ta longa tamiti fa tuanga ta to por kalame ka ko ya sa onga ya onga wole o fu o fa kupul misa yo mele fa ya onga kameki ka longa kameki o mata file mu ya o fu le fa vesi ya ta longa tamiti ina wa mata ya ta longa onga ile neva ya so pena mata na finisi ya malava ya son te atu ya mafa nga solo tuai ta to wa nga ifo mata manga ya le lango wole o fa tu fa la vela ya ma afia ya onga ya no mai lo ta to no fo ai le wole ko ya onga ya afia ina tamati la to angai ile a onga ya mapu mai fo email fa la onga ya mai fa fu ya ta to le ta alo ya orka alonga ya fia in fa malo setino wole fa ye fo se fia fuso se si ya war o le fusu fo o le ska alonga ese mai fia fusu la ka alonga fusu ya o ta alonga ya le la kapi le fa nga solo ya o la kapi ya e masane fo Malaysia uso le te lua ta alofa tasi umar ka alonga ko fa ka alofa ya ko fo ile a malolo ya ko ka penga le melva so le ya a malofo ya malofa tamali e tau sele ta to file mu ole tato asfana pe nga isa asfana ulungol tato lo fa nga fata ya e tato asfana lo ulungol tato penga failangi ole lo fa nga mai silafanga
ia mo siona tamaya pe Jerusalem sungal faifau ia la tonga no na no sfulma lima tau sanga le so ia toi fa popo ni si tau sanga stele ia wale tau toi no no ma fionga ia me se foi le ka le sia mana au o lo faanga o lo mo moni mai ka lai stete ia New Zealand ia o nisi na o lo faanga fa tasi ai ma lo faanga mo la tau o lo fa mana tuina o la tau wa so fu le so ia mau nisi tau sanga stele ia talo pe le li ia mau le ola male malos ia wale tau tuina o ainga ia o nu ia ai me se foi o ka le sia o lo fa pe o nga lu ai man vi tele o to wa so fu o ngai foi no lo se fanga o u fa to fanau le so augusto fa iar ka o king na sa foi le masinga e sa foi me o as fanau de io fa per io ngai fa pa ia tuia ma futa mal tatou po kala men le taao ia fa manwe mai foi fa ungol nei vai aso tatou fe au manga luenga ia manwe foi ia le alo atu le fa ungol nei vai aso fa pa ia o afe au manga luenga se tau tuana ale le tatou saunga le mu ia o le o sofi le to ma futa mal tatou po kala me ia o lo alofa mai tau fai mai sofi e fast fulu kilomita le sawa fa tapula aya onga yo i Australia e fast fulu e te olo ilu mo le fale a onga ia fale mulo le ta vale fast fulu kilomita e pe ala fast fulu kilomita le lo pole se me o le lua se fulu mai la ia mantua o le tatou sawa fa tapula o le tatou au wala le inu itua o le 5 kilomita ia e umala i fale ula le lua lima alua koe no le kolu lima o pe ai fai songia ko papenga fai wala i pipi ia lau papa le lau papa asisi la ne tatou lau papa ai mo sa mo la ia o le il patu fo ke le loe o ye se a kongo e manga ia fo il sa ili pe ye se sa fa kapula ai lumol fale onga la fa pe wala kala mele fale onga ya mana e fo ia le so ni mai sofi e fa suru kilomita ile tula ya la to fale onga o isira to watunu lo na winga e kawang kusima ia o le vaenga le leile a onga ia fa alu le mula ia esa fa kai foi ile ma fia sofi le so songi mai wale ka make ka ko ai ia ke wala ko ia fanga le markuala ka ko ngalu e ka ko leo wala ka vale ia ke ia so de wingola kala leo la ka vale mai ka de dei me ia onga mai ka me pak mai kau me e pi onga wale wo fai umai ia fai loino ka kere pe ko fulu lima mai la o mele ina o ale wo ku mai ale ia fai loino e o foi la pi onga e o pa mene wo yengi so fa ko manga ku ar pa ku ngo vai a ko pa ku no mera ku mai ai ele ia le lakalo pe ke si la fialo wa lakale a onga ia eva ai doi fai doi do po aku langa la ku mai ai pe ka mai ai ngi kai mi mang sawa me ku langa fa penga ia o kali kongwa wi ele fa pe mo av ka vale umma e ia av ka vale ia ai lava ko famar fa ko ka ia ai pe ia eva ku pese kala o meangi o ku pulanga so o pulanga e va pele ku lalo pele al ma ku pokala to ku nga ma o ile sa nga le mu o ka vale o le meanga e kele al wai onga ia e ka mu ma le mangui o fo ingi pe fea mangi pi sanga le a inga le va o e mari fingi ia ngalo nga mea e ke usu mai doa i kongo ka vare mo ingi tama o le la sa un ya tu mo nga we
o a fa fika uli fa mo de aves e ke vai e na msare di a ko pe ola e solo mudi ke fa lungo ko e sa la fa lungo ke e wa fia ke are wa sa uma a vai e inga ka la mai ka wa ko oi pa pe vai fa vai wa lu ma ka kala ko kas ai ne o la wa e fia la wo ka na ngoa ma ngang pa ia ka ko foi i ngai vai kai mi wa u pe a me anga panga de fai a ka dinga ngai ngi me fanka ya la fa mai i kala yesu ai me ke mai para mai o ke so ya lo fa mai foi sikla dato por kalame fai mai ono sai le o fokuanga pe as fokuanga melela o fai kawa ko ono sai awa ua iloa loutou ina le sinasina o lou lauao ua e ai tangata e mumusu e iloa latou matutua o le paaga mafuta mai le ala i alii o malo asiata mai Alice Spring i Australia faatalofa atu le ulua i alii ia tonu faafetai mafuta mai tatou pokalame ia tonu ayo o manuia ma le tau ia tatou Alice Spring lofa atu foʻi tamafanau se tatou atunuu ia o loo lala lenā pitonu o Australia Alice Spring e se vevela so o laga lakalaka i kogu le koafa i Australia ia le mafuta mai ai ia le ulua ia li o malo i tatou pokalame alofa atu ia le ulua ia li feʻaumagaluega fegai ai ia lo fa te fo i tatou tamawhanau o lo tau mafuta i le nā pitonu o tunu Australia o le manuia si tatou o tunu o Samoa Whātalo whātu i le mafutanga whaltu o to ina ia whapea fo i whaltu o lau whainga aluenga ia mese fo i ona i tatou tina pensione ia manatu o le sofo i le wha moe moe whātau nui nai le latou fontanga ia whaltu o to ina ia manuia le nei aso i fontanga o le avapeo na whianga iai e lofa tele atu e lofa anga mai ta lofa Samoa whata lofa i le lau le fontele lau whianga le tai fono e whapea foli sui tai fono ma lau faltua ma lau faltua e whata lofa i le tautupe ia ma le whai lau tusi ma lau faltua ma lo le alfa i le nei tai au fau ia le lofa o le atua ia whaso mai pea le soifua manuia ia whapea foli le soifua tului ia wafe au o lo iai puno wai e kalesia e fa pe foi ma palaunga ese fa talo foi tama le kalesia le tai fono ma lo faltua e fa pe foi le foi lo tusi ma lo faltua ia masu le laula wa fono fa talo foi komiti ese ale kalesia tai fono e fa pe foi fai lo tusi le ala fa mai le tai fo fa talo foi le komiti to ina fa ngai ma la to fontanga le so ia malo foi le alfa mai si tautora ani saunga le mulu tele ia pe afa pe o anga luenga tapena pena o le nei asfatalo foi au nanga le kalesia mai ai la tina e o le tatou mata anga le moenga o le o nanga la ngotus pa ia le kolisi fa fi au fa talo fatu ia fa pe foi ia kolisi a onga a o nanga a onga i kolisi ese ia fa pe fol collision tata se sale longa mantua mo to el tato por caramel talo fa Samoa ia mal fa talo fa tao tasi fa talo fa tu tato fal tusi male au nanga le sunga ia au kusoli sunga fa fi au ia li mal fatua male au fa nga luenga ia fa pe fo ia nei tato funga fa leono manato le to mau a sila mai le fa la wilo i lungo tato wala ta TV ale tato funga fa leono alo tele no tato funga fa leono ia fe mai do fa fa numero telefoni fa so tai mai ai le afionga yang alvao ia fa sunga fa ia tuala ia monisi ba ngai mana omia ia fa pe fola unanga tatou TV ia e fa talo fo i na ia tatou paanga ia fe lava le tafo le tunu uma le langi o e mafuta mai ai pe nei au unanga ia ma te fa talo fo lava fa fe lo ia tu ia tautua na la valsanga le mo le tatou tunu a fa na le atu walo mota ma le lao anga i mai nga luenga ia po le anga i foi mo moli fa na ia onga ia toi ta milotasi ai tono fal toi sia ki atu palaka o le
ole o ngā umu ia ole tūlanga pe ona whaonga ina ia ile tipoti alu le wila ia ole auli ia o mea umalawa whapena ia toi tā milo toi pa aipo wa le leia toi toa ia whatase ma le paipa wa ia isi o nasa pe le paipa no po ia nai o la ia liki nei mea ne wa ia luese ai o la mai lola le paipa ia o tel lo vai lo fale ia pe tūlanga na ia na ona whamana tu atu ia mo le mamalo le tātou tunu te alofa mai ia le uta te alofa mai le uta tātou por kalame fai mai o la tau i Cook Island le kolus fulu kilomita i lumo le fale aonga ia tolus fulu kilomita lo na winga ia o fisu ia inga e se ala tunu umal tula fono o ka koula le mo kingo ia te langona o le fautuanga lau tele mo tātou laka lo le fale aonga ma ko i fale mu ala ka vale Marfalsa Marfal, ole fai mai foi le uta marfalsa oile. Ma to i Cook Island tolus fulu li miti lumo marfalsa ma onga. Lo fa tu mo tiu te fe ngai o nei aso. Ya lo fa tu to ina ya sing. Fa ai ko al to ina ya sing. Fa kai le uta. Ya lo fa ku fo. Pa mangu ya ku le ku ai. Ya ki oi ko ma voi foi nga ku. E fa kai aso so ngi mai sia ma ko pokalame. E nga fo ni ma ko langa. Ia le foi wo ko se so ngi mai fo ni ma ko pikola. Ya na msaro e uma ma ko pokalame ma ko sa va de vali o le minska. Ia mo mai i pora ko pe sa i dumbo o me. Ia wasa ai na vai kai mi o le ko kale ko vai na vai kai ia wa o pe ia le ke mankuanga o le fiku fanga fai lo le singe a ka vale ia o me umai nga fai a fa le kongu la usai o le ali si me so ngia oi ia o lo au a fa pe ki fia fe la nga vale ia fa la fa foi do ai ele ska vale le sa kuane le me o de ke ai pa fa pe o la fa le kongu le sa inor ka van ia a fia lu de kunia ia e kongi dunga le fale lo di ma fa pi o fa pe ia ngai lo mai dia ka vale ko o ele ki fia ia fa pe nga foni me sa tupu iaso ioi me sa kupu le ang o le awala ia ma ia ai le ina pe so ngi fa le kongo o le awala wa nem fa inga ola ko ia mari me e le ma ko vai kai e ka le kelen ka vale ia wa wa ku pasi e ke alu ikua e ka fu lu e ser pasi mo ia ko fai ngalo ngo leang o awala ngai nga vai kai mi ma ia le ngai la vai kai mi vanga mar vai ka ngi ka ko ye de kele o ka van ko e kele ave ka vale ia o fai kala nga ai mai ka ko faso fo ima se ka ko e vai mo ka ko kikiru po ku ma wa me ia ia wa a fai lo lai se ia o me ngi ka ke ia wa sa ka mal lai se a o la so a o u ia ku se fa di malengo feio ele so engala wa ka va fa fianga feio le ngale mangya o nga ka fa ia ku se ka ore bagi ya de ia ole leo asa fa ia ele so nga le fo ko inga lo sani ya so e o lo yukan nga vanga le nga drive solo a fa ka ulanga ma fa ku le afole e fa ku le afole so nga fa ku se fa ku foi fa pe mai ia ka ika fa nga le amen so nga fa ku fa mai ka pe ka va a wa ka ka nga ki diki mai no ka ma fa le ma fu anga ma me wa lenko ia or ka fidima le me tong ku dunga ka pe ka va le ku ki le kas ia e ka pe ngai ni ia fa mai ia wa sa un ia mai fa du ka va ia wa pa wa no so de nga fa o ko ai pe so de fa mai ia ka fa se la lo va se me le di ka ia nga ngu mai i de official alu lo yo lo po tu sa va le kan so de nga ko fa mai sa fa i fo nga ia vai o se o so
Ada ko sa mai si ka ngaki fang. O fa mai misi sona lote tatou por kalame leita yao ya le to fa manatu mai lulua ya li asiata o kolu le vela la ya la ko ele spring i Australia vela tele auto ya malo la fa to lo fa to fo i tam fa na o se tatou tulu o lo to mafuta na va ngole au kala ngo wa kalvat au kala ngo ka vale o mangkua lo ya le si palangi nga sa fa nga luenga il fa ko anga yo i asa folis la kulole palangi la ko ngai mo fo ya ko ngai le va la ngo fo le o si le si o di nga fi o fa kula ile afo su elifi usala ku sa wala se pasi le la ku ka vale le al palangi le nga la ko nga la ko ngiang fi au sa le longa le afi lo la ku ngofo mai kama va ku le sul kafe le ko inga le lo le ya fenga lu ngal parangi o le foresi kafe ka ofilo on ka ofia punga lo le si ku ke li o ka vale ai o so le si iluma ngofo le parangi fakal ngor paning fa ku lo kala le le ko soli e man ko le ku mai ku ka kala mai iluma soli si fakal ngor parangi o ku lo o ile me ka ke ngofo inga fa lo le ku ka halu lo marka awal ale halu marka awal la kalaka lo la o ko ale mengo fo ka fa ka ku fa pungo ku marka kale soli si le la fa ku ka vale fa palangi fa ku ka vale yo ya ko ilungar ka maro fa sa villia ko ka la kalaka o me ku e ke ya la ka male ku le pipi ko le lui fo limar ku maro ku popo mai numar ai lengo foi ka fal palang o lengo foi ka fal palang ale lunga limar ka balo ai popo ne fal ia va popo fal ka val ya kuar ka al palang ka kuar thank you o lo ila o sil fa kulor kala la kamal sul e que ngo foi ka fal ka val ai apa mai popo fal pa fa me o que popo e fa kamal fa sul Querido, kau stop. Wadi, ngar fayal palang stop. Ava kulkala ala ukamal. Ini pulia uya poke kau kala palang. So ale break for stop break. Umanga kuat ka fala palang. Ya ole wingola ukala. Mo sign. O sign foi lele. Mo lengo foi ka fala palang. Ai popo lu ngol fa. Ia ke makangala ia vaya me mane on mako vai ka o pingala wori ia pe on mako vai kai e ke le me ko kia sa fai e foi e kangaka i la vai kai mi vangari ia la o ngofo o fengang ka kala palang pe la sa o la le dai kua o le do por ale ko fai la fai palang ia velo lo fa fo popo vai fa pero palang o popo me kamala ku lo po ia ngo fo mo bua ia o ke palang va pa una la o uma vai ni ele ma ko vai kai mi i ma ko wanga sa ai foi fia ni me ona manga ia va ia vai no winga le kai mi ngo so ko vai a corpa na ia fumado que eu sao ko sa le longa ka ai ora eu la fa si kare kier pala ni la o ki fia vai so e fa ora no polane ma ia mana tua ona o ma si u tato por kalame te fa fta ya tu ya ila to na mafuta mal tato por kalame fa fta ta talo mai ia o las for le vai ia o la so tato o lo fa nga fi molia wa fo fa ingol va yaso ya maleanga tu le fa ingol va yaso fe au mga luenga to na lo sa ngale mu po fe la ai tato afta vale si sila ni tafta fa ala mo ne tato fa nau ya wal tato por kalame tato sa ngale mu lo tele mal sa ngale mu na tato wala mo fa nau ya wa fe au mga luenga la fe ngai fa ingol ne va yaso si alo ese ya male nga ava ese mo inunga ava ia tu poi fa la le mo mi tato ne vai tau tato ta pena mo la sa tato wo mo le lotu
ia fa solonga por kalame le yaso ia o le tar sululu ta to por kalame o le o ne ngalo lo tua ia fa solo atu ta to por kalame sulu ulama i ta le di mala fiafi ta to fa ngalo tu o le ta le ono sa mo ta longo ta to por kalame so al pule ia mafa uma to ta to au nanga lau TV lua le televisi lo ainga i se taimi o le po ana nei ia fa au ma fa ngai mo ta to mo no tele fa au mga luenga ya mantua se talo ne yaso ya le fo ia se ka ngalo kwa sa fa manuia ia de manuia manatua la to o fa no fa me se nga ngole tua ya fa pe fo la to fa ta to li nga ngase ya fa malolo le nga ngole tua awole ita nei te wa sala ya o fo no fo ita la fu pe fa pe wakilera ka la fo va yaso o no fo ita la ya manu tele ne yaso la se tu tamaya sengi so ngal ta kono ya mafata fa umatu ta kalam ya mano fa tai pasi mo la no ya e mo la manga mo dia kuna ma ko fa kai ya ma ko pa anga fa peonga poim amai se au kau mori ya la mai dungo penga ka fa itang ya ma fa mangyanga ia o ma ko kaloanga e kasi peong sa ngoa ia le di pule ia ma ko ke kalo pea ina ia manguia ko au mawai ina kungu fa penga o ko au mawai o ngo sa idinga manguia ko ainga ia edenga ko ainga ia o e kali ia lo fangia ele kuar ko au mawai nga kungu pui ma deo ko awa foi ngi me okupunga ia ka ko feiro ila sofali ia longo mai longo mai ia va fola io sama ko ku ala lo fa ko inga ia wa mere o ia le ala vo ko fa ko inga ia ka ko ia nga makai vo ko faia e de faia so ma ko loko fai lava me o nga ko ki fia ia ia mori ko e ma ko fa mangianga ia ke o ko malama ia fa kai foi le ave TV lua ma o ko pa anga ia o le nganga lava o le di pule ma ngei ma kalainga ia fa ka ia maua se aka se o fia ia le anga le o kali uma mai fa o maua fia ia o ko e maua foi suanga fa ko inga ila aso ia o maua ia le aka ka ko ngama o ko fai di ko kui o uma me o ngai longo foi inga ko ke ia fa penga ngo ko fa ka ngu fia fai fia a wor fai fa ngo ia fai mal fia ko anga loko ia le fo ko va ku lalo ka ko pokala mengi ka o manga ku ala ka man ku ala ka a wor fa kali foi le fai ai o e lau kakalo kusa o ai dea kua o manga onga so ngi mai o angi me o vai ma fale kongo a foi ngi me o vivesi kongo a inga kungu o iai ave i le atua mana onga kari kongo e kari mai le atua i o mana onga e le aise me e le kari mai le akua so se me ke ole akua ia fa penga nga vala aundia ma kali e le akua o manga onga ia fa penga foi nga so ngi mai ma fo ai mai ia fa manguia le akua ia ke o ko ia fa penga foi yo mako wa kunge ia fa manguia le akua mai ka mama maloro malo sungo fa ngai nga ia o kai fongo le kale sia mai na vai lunga i maunga kele se o i maunga i o ringe ia kungu ia fa manguia le akua ringe ia fai fia ka ko fe au ma ka ko ngaruenga au losi vale au le manga o kele o le ale me o foa i me le akua ringe ia so kalia mal fa kai o ngole a lofo malanga le o le tua ia sama ko kala le ana waku le kalenga ia fak ia awa ko ia fa manga ka ko pokalame ia manatu na ua o mai le si uyo le tatou pokalame talo fo le fu vai ngal tai awa e momoli ale nganga fa ftai tele ia ile mamalo le tatou o tunu ia mai lava le aso fua se ia pa ia mai le so ia ilo to taliena fo yo ma to tangata mauta malawa
se mātou wanga fōi ua le tau tamali I lau whaafonga, se mātou pati ua sala, ia tātou le lafo inu le ai nā, tātou wa ngai luma, ia mā ngalo fōi so mātou vai. Ia manu ia tele le whianga iai o le tātou atunu ma ngā nuenga o le whianga iai le so, manu ia fōi le whai unga o le neva iaso tātou toi whailoa I tai au, sesi ona whao poponga, ia ai mō le vai aso fōu, tātou whailoa I le aso mfua I tō lai ono, mō le temi nei, ia manu ia tele le aso, tō whāsoi fua. To choose from. What's your favorite? I don't know. They're all so yummy. The ice cream comes in lots of sizes. Uncle Johnny's sundaes are good for me. And my favorite, ice balls. I like the rainbow colors. Hey, they got Cordials too. And what are for Daddy? And they're so nice, they bring it to your door. Hey, Mom, let's go to Uncle Johnny's ice cream factory. You know, they open every day. Uncle Johnny's Ice Cream, available now from the factory shop at Vaitele or at your favourite store. O se whaamanatu mai le matanga luenga o le soifua maloloina. O vaenga ni e au ina sila fia e mātua maainga o le whaatino ino o tui pui pui o le COVID se fulu iwa o le whaisa mo whanau e lima i se fulu tasi tausanga. Ia sila fia aso mataimi o le atu ina atu e whai ai tui pui pui. Ia whai tau manino whaamatalanga o tu ina atu e uinga I le tui pui pui. E lua tui pui pui o le whaisa mo tamaiti, ma e whawa yaso le vā o le tui mua mua ma le tui lona lua. Ia iai se pepa whanau o se tusi folau o lo walo, e wha amautu wai o na wha amaumaunga, I le aso e whai ai tui pui pui. Na o whanau a atoa le lima le se futasi tausanga, e au fiai I la atou iai a fianga tu mau o le soifua. Mai o lo iai nisi ngase tu mau matonga fitinga, e peo le fiva rumatika, ma isi e anga wa ai whai o la tui tui pui pui. E le ma whai o na whai se tui o se tamaititi o lo o maiti ngā ina, I le aso e whaatino ai tui, pe e fiva I le toru se furubaru tikari ma sili atu I le fua vevela. E ma whai o na whai le tui, pe a ua malo si le lei. Ia whai le lei se tau mafutanga o lo walo pe a o I le aso e whaatino ai lo na tui pui pui. Pe sili le tau si soifua po o se fua mai, mo nisi whaamatalanga I fia malamalama ai I le aso e whaatino ai tui pui pui. E tā ua le iai o mātua I le aso e whaatino ai tui pui pui o lo walo. Mo nisi whaamatalanga, kapso o tailele na wilifua le matanga luenga, walu o no whawha o. Pui pui oe, pui pui lo ainga, pui pui lo watunuu, do it for Samoa. Where I can find a network, yeah, in your village. You don't have Vodafone? Ele Vodafone come. Vodafone has the largest coverage in Samoa. Switch to Vodafone and win 100,000 tala worth of whiteware, 50,000 tala each for Savai and Upolu. Simply top up 10 tala or more to go into the draw. The latest from 7 News with Michael Usher.
Well, good evening. It's been more than 2 weeks since Russia invaded Ukraine. We're now seeing the Kremlin's tactics becoming more and more ruthless. The latest target, a maternity ward, was hit by a Russian airstrike, killing at least 3 people, including a child, we're learning tonight. Let's bring in tonight's panellists. It's been a while since we've spoken to them. Dee Madigan and Caroline Ovington. Really great to have you both here, and just an incredible array of fairly heavy topics to talk about, but let's get into it. Caroline, the West, do you think, is it doing enough to help Ukraine at the moment? No. It's a really difficult situation that we're in with Russia, because we can't let them win, but at the same time we can't push Putin to the brink. So it's a very dangerous game that we have to play. I don't think that there's any appetite in Australia for lethal assistance, for the kind of assistance that would involve boots on the ground. But certainly there is a lot more that we could do. You start by doing things like confiscating the yachts, putting padlocks on the Russian mansions, expelling the ambassador, turning off the internet, scrambling their GPS, shutting down whatever Western businesses are there. We are seeing a little bit of that. McDonald's has already taken some action. So the idea is you shove them out of the club that is our club, our great club of Western liberalism and freedom. You shove them out of there and you don't allow them to have access to any of the things that makes our society great. The difficulty is, in doing so, you may push Putin, who is, let's face it, the dictator of Russia, often described as the president of Russia, but is in fact a dictator. You can push him in a quite unhinged way towards the edge. That's a difficult diplomatic dance we're doing. I wonder if he's already at that position anyway with what he's doing in Ukraine. But Dee, obviously a lot of pressure and speculation about what NATO should be doing, pressure on them. But as Caroline's saying, you've got things like McDonald's taking more action than NATO at the moment. Should NATO be stepping in here or not? Well, the reality is Ukraine is not a member of NATO. And that means if NATO steps in and they do this no-fly zone that people are talking about, and a Russian plane flies in that no-fly zone, and NATO shoots it down, all of a sudden what you have is a European war become a global catastrophe, because then you have the possibility of a nuclear war. And that's a really big possibility. It is really interesting that Ukraine had the opportunity. Around 2014 they flirted with the idea of NATO, and the president at the time said, no, we want to be an independent nation. And a couple of European countries did that. Since then they've made overtures, but there's 3 bars you have to cross to be able to become a member, and they're not quite there yet. But it's interesting that Finland now is saying, no, we'd like to be a member of NATO, because they can see the advantages of it, but it's too late for the Ukraine to do that. And, a no-fly zone, as much as people think it would be a good idea, is incredibly dangerous. I worry about the sanctions in that I think the oligarchs have moved their money well beforehand. They've moved their yachts, they've moved their mansions. So what we're doing with the sanctions, and I do believe sanctions matter, but you've got a whole lot of poor people in Russia who'll be suffering even more, while the rich bastards who put them in that position are going to get off scot-free. But you can. I mean, when you say you should sink the yachts and put padlocks on the mansions, they're symbolic gestures so that Russia will understand that this is not the way that we behave in a rules-based global world. I mean, this is a global agreement that we have, that people will not go to war. And so Russia is, in fact, a country that has always loved the idea of Western freedom. It's a liberal country. It's a country that adores things like great literature, for example. I mean, we're not dealing with a backward country here. And so we should be able to drive home the message that if you want to be part of the civilised world, if you want to be part of our banking system and our trade system, if you don't want us to stop your boats, your ships coming into our harbours, if you want to deliver goods, if you want to be part of the civilised world, you cannot behave the way you... Yeah, but we have to do that in a way that doesn't start a nuclear war. And Putin's dictatorship extends to the fact that he now censors his people. They're not seeing the images that we're seeing of the conflict in Ukraine. They would not have seen that maternity hospital blitzed tonight and 3 women and children, and 1 child killed in there either. I think they probably would have. I think communications in Russia are sufficiently sophisticated. I mean, we know that images even get into countries like North Korea. My understanding, at least of reading some of the global press, is that the people of Russia are just as angry about this action as anyone else. I mean, they don't want to be part of this either. I mean, the banking system is collapsing, the stock market is closed, jobs are drying up, they're no longer welcome in other countries. Nobody wants to... And that's the way to win the war, is actually to win over the Russian people, I think. It has to be won from the inside